Kisnem bau Dr. Didi Lapang ulang kumu MLA hapok ke Jala Meghalaya Nakanongpo constituency. Ka kerteng try jong i Dr. Didi Lapang kalong Donwa Det Wilson Lapang batlakaya i Dr. Didi Lapang ha usnem cijar kendai spa live husau ha kashpotrik u April. I Dr. Didi Lapang ilong i Chief Minister Basan jong ka Jala Meghalaya. House nem cijar kendai spa nyopuar i Dr. Didi Lapang ila job na kaseng independent kumba cijar cispa dripun rewards. House nem cijar kendai spa nyopopra ila job na ka Indian National Congress kumba arhajar arspa arpulai woods. House nem cijar kendai spa prapulai ila job biang na ka Indian National Congress kumba lahajar khatnyo woods. House nem cijar kendai spa kendai pulai ila remha i Konstantin Lindo ibadai na kaseng HSPDP bat iba Didi Lapang ila yo kumba nyawajar sauspa nyapusau woods. House nem cijar kendai spa kendai popra i Dr. Didi Lapang ila job biang na kaseng Indian National Congress kumba kendai hajar nyapu woods. House nem arjar lai ila job biang na kajuk kaseng ke Indian National Congress kumba nyawajar praspa pra woods. House nem arjar pra ila job biang na kaseng Indian National Congress kumba shiphojar kendai spa nyapusau woods. House nem arjar khalai ila job biang na ka Indian National Congress kumba shiphojar kendai spa arphonyo woods. Ila julong ro kum i menteri rang ba ka Jala Meghalaya kumba sausin kaba sausin kaba ilong kum i menteri rang ba kata kalong hau khatlai terik benai me arjar kendai hadin ba ka Jala Meghalaya kala dep sha sinchar ha ka president rule kumba arbenai ila resign pat ya ka kam hau khat kendai terik u April 2010.